Pak, sadar. Kamera roll action. Iya Pak, sadar. Sabar. Sadar. Yuk. Action. Iya Pak, sadar. Tunggu di sini top ini. Action. Iya Pak, sabar. Tandane kandang ayam sih. Action. Lagi ini lu mau. Kok aku piye maju lagi. Cut kamera roll action. Rablangsakan terus kebon blik gong gedang. Ulang action. Rablangsakan terus kebon blik dong gedang. Coba yang terakhir, kalimat yang terakhir. Action. Rablangsakan terus kebon blik dong gedang. Udah kamu sama nyekel kanu apa ora? Nyekel topi apa ora? Ya, aku mundur ngene aku geblek tangan. Action. Ora blangsakan terus kebon blik dong gedang. Banter ini. Action. Ora blangsakan terus kebon blik dong gedang. Action. Ora blangsakan terus kebon. Action. Ora blangsakan terus kebon blik dong gedang. Wis hapus wae. Kamera roll action. Alah Pak, Gue tuku war. Kan. Kasih ya. Kasih ya. Kamera roll action. Maksudnya gitu, kok nggak lepet awak. Masanya lepet ya, kok mangkel aku. Ya digo gawe bungkus-bungkus tadi paiti. Kamera roll action. Di paiti. Enggak suka. Pak Andri aku sih nggak sukai mau. Tenang. Oke ya. Posisi dikelembung nih pangan ini. Ya jadi belum nih, tapi Gorek tawak. ya siapa di gelembung nih? Mas Rian ngomong. Tahan. Siap. Ngono ya. Sampai manggut-manggut. Begitu tahan, siap, sampai manggut-manggut. Sampai karo kayang ledek, karo ngene-ngene ya. Oke ya. Oke, siap. Siap. Bisa. Boleh. Masuk ya. Iki no paiti. Terlihat tarik napas ya. Itu tambahin mah. Itu. Wes tak tarik napas ini ya. Boleh ya. Itu belum bungke ya. Ngono kuwi kata-kata nih. Ya wes tak tarik napas. Ini ya. Ya wes tak tarik napas. Oke. Belum nih ya. Ya. Coba interaksi Mas Rian. Ya wes tak tarik napas. Gimana ya? Kamera roll action. Wis to, manut aku. Sanggup. Ya wis, rungokno sing tenan. Ya wes rumahnya tenang. Boy. Ini belum ke romantis kalimatnya ya. Mas itu belum kalem kalimatnya. Pikmu Pak. Kamera roll action. Ora kaya awakmu, gawenane mong klumbruk. Wis ndang ora cangkeman wae. Sacet. Manut.